hadin kendaisnya mi iyam remno kisipai kari Rosha napo kari Syria hadin balasya penkelono kapor senjar jong Bashar al-Assad. Lah ba persang ban pedi klo sakat no kanoro yak kepangile nedon hang ni hasla partai andai kanong kaliang kabasai kedar kata kalong bahakoi kasi kan sapau partai bat hateng kan wan kerto kela daka jingrem kabaka partai kan pai kmat sya kata kapenta jong ka jing syarem bat syakren hagi babun kirukom kabangi kwa ban yakren bahang ni kalong ba kumbau Putin ucu persang ban peniklo syaka partai yakata ka jingklain pat ka jingdon bor ki sipai kari Rosha aka jingyalam cuu wat bom salasyo wat ban pak tombor dakatma yakiwe pat kiri ka partai kumba kala pau tukren hapo kari Ukraine ka ba udang yai petang tat hadu hakini kisngi bam manta ban tombor dakatma ya kari Ukraine andrei hakani ka kanti bat ka klimat ka pamenta kalapau syai kedar syaka partai pro kawai baki nyukmat bae bat baju yang teriang jung Putin menta banse kin hapan dem krop hakmat ke jingle ran jong ka partai namar klem dala syu ban yada bat ban penpau ya kata kabor kisipai jung hakaba daki hajar ngot kisipai kari Rosha balapa dau Putin ban yada ya kabor sencar jong Bashar al-Assad syapok kari Syria manta banse kin hapan mi yam remno klem kano ka jingele persya napo jong put usam kate kari badro de ban hapan lumlut no ya baro kitiar kitar bat kitup kiman ban lek pai jam daw no syala ka jong kari menen kasngito ding hadin ka jingyo kurup no jong ka kanhun rebels ya kanong ba Damascus bat yaki benta jong kari Syria haus nem arajar katwe Putin ulah pa daki hajar ngut ki sipai kari jung syapo kari Syria pan yarap yaki bor sipai u Assad pan yada ya kabor jung namar ke jingmi katma po yang hapo jung kate kari haus nem arajar katwe menen kasi lai i ba kumba shispa san pautli ki kali yapom kari Rosha rengkat ki sipai kilami no napo uput usam kari Syria ban lek pai jam daw no syala ka jong kari jongki harengkat ki tiare lek tama ki bana sunde ki bala juk penon kam hagini ki snam balalek kani ka jing sya pan mi jendat no ki sipai kari Rosha napo kari Syria kalakta shisha yakana pat yak borom jong Putin hakba ki babun kiri pokmat jong kiri ka partai kila kento halor ketika jing bomla ban lei jong Putin ban yada yakabor senjar jong Presiden Bashar al-Assad hapo jong kari Syria